жовніров терпел ты свидание. Езу, милый Пане, Езу, до слупа привязанный, милостиво ты был бичеванный. Езу, милый Пане, Езу, деля большего болю, тернем колючим укоронованы. Езу, милый Пане, Езу, плащ червоний жовнірами, зекнывай злостно был ты убраный. Езу, милый Пане, Езу, кровь пролил ты святую, не виноватый терпел покарание. Езу, милый Пане, Слава пошана нашему Пану за все зневаги, за бичевание,
Святейшем сакраменте покинул исполнить свои муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды відчували в себе плод Твоего откупления, які живеш і владариш з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные.
псалом номер 42. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогие братья и сестры, переживаем сегодня другую неделю Великого Посту. Иисус запрошає нас, щоб ми перемінили наше серце, щоб ми справді відвернулися від того зла, який здарається в нашому житті, і з допомогою Його ласки навчилися робити добро. Подчас цієї святої мши будемо молитися в інтенції померлих, Віктора в другу годовину після смерті, Анни у сьому годовину, за Едварда, Емілію, Вікентія, Ірину, Олександра, померлих сім'ї Янковських і Пугачових. На початку перепросимо Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую хвалу. Сповідаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. нехай змилується над нами Бог всемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ти наказав нам слухати Твоего умилованного Сина. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, как, очистивши зрок духовный, мы могли тешиться сузиранием Твоей славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владать, у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. У тыя дні Бог вывел Абрахама вонкі і сказаў яму: «Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты зможаш палічыць іх». І сказаў яму: «Такім вялікім будзе твоё потомство». Абрам поверыў Пану, яму гэта праведна.
і сказав йому: Я, пан, які вивів цябе з Ура Халдейскага, каб даць табе зямлю гэтую ва ўладанне. Ён сказаў: Пане Боже, як я пазнаю, што буду спадкаемцам яе? Пан адказаў яму: Возьми для мяне трохгадовую ялавіцу, трохгадовую казу, трохгадовага барана, галубку і маладога голуба. Ён узяў для яго ўсё гэта і рассек іх папалам, і паклаў одну частку насупраць другой. Толькі птушак не рассек. І пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі, але Абрам адганяў іх. Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама. І вось ахапіў яго жах і вялікая цемра. Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра. І вось дым быццам з печы, і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў пан запавет з Абрама, сказаўшы: Потомству твайму даю гэтую зямлю, ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі, ракі Эўфрат. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Твайго
Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. «Наследуйте меня, браты, и глядите на тых, хто поступає паводле узору, які маєте у нас. Бо многие, про кого часто казав вам, а тепер нават з плачем кажу, поступають, як вороги крижа Христового. Їхній конець – погибель, їхній Бог – черева, і слава їх у соромі їхнім. Яны думають про земное. А наша айчина знаходиться у небесах, адкуль ми чекаємо Ізбавцу, Пана Єзуса Христа, який пераменить наше приніжене тіло у подобенство свайго прославленого тіла праз дзеянне моцы, якой ён може падпарадкаваць сабе ўсё. Таму, мае браты умілаваныя, па якіх сумую, радасць і вянец мой, так трывайце у Пану». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Єсус узяв з собою Петра, Яна і Якуба і взышоў на гору помолиться. І калі ён молился, выгляд твару ягонага перамяніўся, і вопратка ягоная стала бліскуча белой. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Моисей і Ілля. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход, які ён павінен здзейсніць у Єрусаліме. Пётр і тыя, хто быў разам з ім, былі змораныя сном. Калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны выходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Паставім 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Моисея і адзін для Іллі». Не ведаў ён, што казаў. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх, і спалохаліся яны, калі ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». І калі гучаў гэты голас, Езус апынуўся адзін. І маўчалі яны, і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Гэта Слово Пана. Дорогие братья и сестры, кожный год у другую неделю Великого посту Костел нас запрашае разом с Езусом на гору Тана. Кожный год, менавіта в этот день, мы читаем читание о писанні розных евангелистов Матвея, Марка, Луки, які описывают одно и то же самое выдарэнне. Они менавіта описывают тое, что Езус, узяўшы с собой 3 вучняў, Петра, Якуба і Яна, пайшоў на гору Табор і там перамяніўся перад імі. Можа, чытаючы гэты фрагмент, напэўна, мы ўсведамляем сабе, што сутыкі там адбыўся ён незвычайны. Ён адрозніваецца ад тых шматлікіх цудаў, якія Езус чыніў, будучы тут на Галілеі, у галілейскай зямлі,
адрозніваюцца ад цуда здаравлення цешчы, ад вяртання зроку невядомага, ад умнажэння хлебоў. Тут бачна намнога іншы ўзровень, тых цудаў, якія Езус чыніў. І, напэўна, Пётр, Якуб і Ян у пэўным сэнсе трошкі гэта пачалі ўсведамляць. Але калі фрагмент Евангелія, які мы разважалі, чытаецца даволі проста, не так усё проста адбывалася. Калі паглядзім гэты 9 раздзел Евангелія ад Лукі больш у шырокім кантэксце, то ўбачым, што Езус ужо за нейкі час да гэтага, так біблісты гавораць, за тыдзень да гэтага выдарэння, вучням першы раз сказаў, што Езус павінен памерці, пайсці ў Іерусалім, там памерці, быць укрыжаваным, пасля гэтага воскрэснуць. Вучні зусім нічога не зразумелі з гэтага. Мы ведаем, мы спрачаліся, нават у Матвея евангеліст апісвае, што Пётр сказаў: «Пане, ніколі на цябе гэта не прыйдзе». У розных евангелістаў мы бачым розныя апісанні таго, як вучні на гэта зарэагавалі, але сэнс гэтага адзін. Яны нічога не разумелі. Што значыць воскрэснуць? Што значыць цярпець? Што значыць чалавек, які памёр на крыжы, які павінен памерці на крыжы, які скажа, што значыць ён воскрэсне з памёру? Як мёртвы чалавек можа вярнуцца да жыцця? Вось і, напэўна, гэтыя пытанні, ўсе гэтыя дні, бо эта інфармацыя не была простай, інфармацыя не была трывіальнай, напэўна, у гэтыя дні, можа, між сабой не размаўлялі, можа, нейкім чынам перажывалі, разважалі гэтыя словы, якія Езус ім сказаў. І вось сёння ён забірае тых траіх сваіх вучняў, тых, якія былі з ім ад самага пачатку, на гару. І што ён там бачыць? Бачыць тое, што апісвае евангеліст. Езус перамяніўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, вопратка стала бліскуча белай. Больш таго, два мужы размаўлялі з ім, Маісей і Ілля. Яны казалі пра ягоны адыход, які ім павінен здзейсніць у Іерусаліме. Па сутнасці, яны пачулі амаль тыя самыя словы, якія Езус ім казаў аб тым, што ён павінен цярпець, аб тым, што ён будзе ўкрыжаваны, што ён павінен воскрэснуць. Разважалі пра тое, што адбудзецца ў Іерусаліме, толькі ўжо, як можа сённяшняй мовай кажучы, зусім на іншым узроўні. Ужо Езус выглядаў зусім інакш. Адзенне яго было бліскуча белым, і гэтак далей. Вось гэтае выдарэнне, якое перажылі апосталы, напэўна, зноў-такі не да канца разумеючы, што сталася, але, напэўна, зразумелі, што гэта нешта вельмі сур'ёзнае і вельмі паважнае. Вось і здавалася, перажыўшы такое выдарэнне, перажыўшы гэты цуд перамянення, бачыўшы Маісея і Іллю, якія увасаблялі права і прарокаў са старога запавету, усе гэта вельмі добра ведалі, і Якуб, і Ян, і Пётр. Здавалася, яны сапраўды ўжо пасля гэтага выдарэння павінны ад Хрыста не адысці ні хвіліну, павінны быць не заўсёды, павінны зразумець эту таямніцу, якая іх чакае, і павінны не заўсёды быць з Хрыстом. Як ведаем, на жаль, так не сталася. Ужо праз нейкі час той самы Пётр сказаў: «Я не ведаю гэтага чалавека». Той самы Пётр адрокся, пад крыжам Хрыста застаўся толькі апостол Ян. Па сутнасці, вось лёс тых апосталаў, якія перажылі цуд перамянення, ён вельмі падобны да лёсу кожнага з нас. Езус запрашае ўсіх нас на гару Табар. Езус запрашае на гару перамянення. Езус запрашае нас, якія ходзім за Езусам, кажучы евангелічнай мовай, якія называем сябе веруючымі, кожны год перажываем Вялікі пост, кожны год неяк перажываем свята Пасхі, кожны год зноў-такі пасля перажываем Божае нараджэнне. Ідзём за ім, але ці да канца мы разумеем тую таямніцу, якая нас чакае. І кожны год, даючы нам час Вялікага посту, даючы нам гэты час на навяртанне, Касцёл зноў-такі нас заахвочвае, каб мы будавалі сваю веру з Хрыстом на нечым вельмі-вельмі важным. Бо калі яшчэ раз звернемся да фрагменту Евангелія, то рэакцыя Пятра на тое, што ён убачыў, былі толькі словы: «Пане, добра нам тут быць, паставім 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея, адзін для Іллі». Чаму ён так сказаў? Напэўна, можа, это словы нейкай эйфарыі, можа, эмоцыі былі недзе на высоце, можа, зусім не ведаў, што сказаць. Напэўна, убачыўшы такі цуд, чалавек не зусім ведае, што яму цяпер сказаць. Але
зноў-такі нават гэта паказвае нам, што і ў нашым жыцці бываюць словы, калі мы так можа на эмоцыях, можа нейкіх перажываннях, можа у нейкіх асаблівых момантах, калі адчуваем прысутнасць Бога ў сваім жыцці, адчуваем ягоную ласку, благаслаўленне, хочам сказаць: Пане, добра нам тут быць, гатовы дзень і ночы быць у касцёле і маліцца раніцай і вечарам, і пілігрымкі адбываць, і рэкалекцыі, і канферэнцыі, яшчэ невядома што. Пане Боже, як нам добра тут быць. Спускаемся з гары, прыходзіць штодзённасць, вяртаемся дадому, бывае вельмі па-рознаму. Але гэтая сцэна паказвае нам, што адносіны з Христом нельга будаваць на эмоцыях, нельга будаваць на нейкіх такіх эйфарычных, феерычных станах, яшчэ невядома на чым. Адносіны з Христом — гэта рэч вельмі паважная. Наше хрысціянства — гэта рэч вельмі паважная. Часта размаўляючы з людзьмі, цяпер можа час Вялікага посту, многія прыходзяць да споведзі, проста ў касцёл, тому ў гэты перыяд ведаюць, трэба спавядацца. Пачынаеш размову: чаму звычайны час, чаму не прыходзім у касцёл, чаму не молімся, або не чую такой патрэбы. За патрэбы можна хадзіць у іншае месца. У касцёл не ходзім, калі ёсць патрэба. Адносіны з Христом, сапраўды, гэта справа вельмі важная. Ён за нас памёр, гэта не жарты былі, так, што захацеў — прыйшоў, захацеў — не прыйшоў. Ён хоча, каб мы, якія называем сябе хрысціянамі, якія будуем адносіны з ім, сапраўды будавалі на нечым большым, чым эмоцыі. Не хочацца — прыйшоў, хочацца — памаліўся, не хочацца — не памаліўся. Вось як будзе, так будзе. Ці усведамляем сабе, што адбылося на гары Табар, што пасля адбылося на гары Кальварыі, ці усведамляем тую таямніцу, для перажывання якой мы рыхтуемся ў часе Вялікага посту. Гэтая сцэна перамянення паказвае нам, можа, заставляе нас трошки задумацца над гэтымі рэчамі. Вось таму, перажываючы сёння, вось у другую нядзелю Вялікага посту, заўсёды, як касцёл дае нам да разважання гэту сцэну, напэўна, першая выснова, якую трэба зрабіць, Jesús нас запрашае на гару Табор. На гару — месца спаткання з Богом. Таму ўсе гэты практыкі великапостныя, якія ў нас ёсць, можа, больш малітвы, больш пакаяння, больш учынкаў міласэрнасці, менш таго, што можа несці нейкі разлад і непакой у нашае сэрцы. Больш часу для таго, каб быць сам на сам з Богом, але таксама, каб паглядзець на прыклад апостолаў, а таксама з другого боку на тое, што Jesús нам аб'яўляе сваю плоскасць. Гаворыць аб, такімі словамі скажу, сур'ёзнасці сваіх намераў, што ён прыйшоў канкрэтна, каб збавіць мяне. Ён для мяне памрэ, для мяне воскрэсне, каб я быў шчаслівы. І дай Боже, каб гэтую таямніцу Божую мы наколькі можам чалавечым розумам зразумелі. Дай Боже, каб мы добра падчас гэтага часу Вялікага посту да гэтага падрыхтаваліся і па дарозе свайго жыцця заўсёды ж ішлі разам з Христом. Амин. Вызнай нашу веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца Нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, Нароженного, а не створенного, Одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала,
які промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який своєю любов'ю єднає усіх людей в одну сім'ю, узнесем покорные молитвы. Моліться за святий костьол, каб розкривав перед усіми духовну вартость, покаяння і устремання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, які проводять реколекції, каб їх намагання і молитви принесли шодрий плен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнов, які перестали молиться, каб обновили свою духовную єдність з Паном Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть у незгоді з власним сумлінням, каб про сакрамент поєднання вони отримали внутрішній спокій. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлих, яким найбільш потрібні наші молитви, каб Пан одарив їх своєю милосердністю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, каб ми умели використати в цей час Божої ласки на шляху до християнської досконалості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само в інтенції этой святої мши, просячи дар вічного життя для померлих Віктора, Анни, Едварда, Емілії, Вікентія, Ірини, Олександра, померлих сім'ї Янковських і Пугачов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Так само в день именина ксенза Олега молимся о Божьем благословении для его, о потребных ласках и его святарском служении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Почуй, Боже, наши молитвы и учини, как мы, наполненные Твоими дарами, с чистым сердцем Тебе служили. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 184. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистит нас от провинов и освятить души и телы Твоих верных, как мы могли годно удельничать у великодных святах, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І духом Твоїм. Уколу серці. Узносим ми до Пана. Подяку
слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы. Каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму за анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі склікаючы. Святы, 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 Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословленный Тот, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже, асвяці гэтыя дары расолю Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадеушам, яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейну воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету і дазволім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей, Панной Марыяй, со святым Юзефом и Абранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку пададаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заковал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христо, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будет с нами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокоя. Баран Божий, я тебя решна себе грехи свету, смилуйся над нами. Баран Божий, я тебя решна себе грехи свету, смилуйся над нами. Баран Божий, я тебя решна себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Дело номер 191.
Молимся, милосердный Ойче, прийнявши найсвятейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на земле нам даешь удел у житті небесных, праз Христа Пана нашего. Jeszcze raz dziękuję za wspólną modlitwę, drogie braty i siostry. Dziękuję księdzu Dmitriju za допомогу сьогодні на початку цього тижня читальського служення тут в нашій парафії. Щиро дякую, дякую так само скажемо даруванні за те, які складаються на будову нашого костьола. І всяку іншу допомогу, нехай добрий Бог щиро узнагородить. В цьому тижні у нас у літургії припадає велика урочистість святого Юзефа, авторок 19-го Соколіка, обранника найсвятейшей Панни Марии. Святий Юзеф, його роля у історії збавлення, в історії Святої Сім'ї, так само він актуальне його заступництво до нас, за кожного з нас, в нашій парафії, молимося кожну середу про заступництво Святого Юзефа, особливо інтенції будови, градавців, дарчинців в нашій парафії. Тому цей день особливий і будемо дякувати Святому Юзефу за його заступництво, святая імша буде ще у 12 і 19 годині. Так само будемо просити Божих ласкавих мужчин, як ми вибрали приклад і реалізували ті цноти Святого Юзефа у своїм житті. Вечором, після вечорової святої імши, буде благословення для хлопців, для молодих, особливо мужчин, які ще спознають свій шлях, які ще шукають тих добрих прикладів про заступництва Святого Юзефа. Гэта урочистость обов'язковая, понимаешь, обов'язково так само удел у литургии в этот день. Отбываются покутное набоженство, спевали песни жальбы, так само крыжовый шлях у пятницу, а 11 и 19 године. Еще раз запрошаем за уделу у крыжовом шляху. Наступную неделю сборы обетования будут призначаться на каритас нашей архидиоцезии. Там будут наши волонтеры, нашего парафиального каритас на литургии, будут збирати приахляри, потім будуть іти образені для каритас, а прозрів для тих потребуючих людей, які більше ми потребують, особливо для хворих дітей. Великопостные коллекции в нашей парафии пройдут с 31 соколика до 2 красовика. Неделя, понеділок, вівторок, раз 2 тижні, їх буде проводити ksiądz Ігор Лашук, продаж парафії у Стовпцях. Це буде так само злучено з перегранацією фігури святого Михайла Архангела. Вже перед реколекцією, це авторка нашої парафії, у вівторок привітаємо цю фігуру і цілий тиждень будемо молитися, а пошні 3 дні перегранації, це будуть реколекції у нашій парафії, тому вже можна собі цей час планировать. Подробный расклад подадим в ближайший час. Завтра запрошаю о 15 године, хто може, буде працювати, вже буде після школи, діти, молодь, щоб тут прибратися вокруг нашої каплиці, трошки попрацювати. Тому, хто буде мати трохи часу, то кожні руки нам пригодяться. Пора покладати територію за перед урочистостю святого Юзефа. Сьогодні день іменина księdza Олега, нашого пробаща. Мимо того, що він далеко, то може десь у нас там глядіть тепер так само, поступаємо йому найлепше пожадання. На першу чергу молимося за його. Там ще раніця, хіба така, що може і не глядіть нас. Але молимося за його потребні ласки і Боже благословення в його служенні. Усім юбілятам, іменинникам надходящого тижня складаємо найлепше пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях, в ваших сім'ях, а так само шматликих Божих ласков. На минулому тижні я дійшов у вічність Святої пам'яті Генрих, тата księdza біскупа Яшовського, було ще поховання, тому у його інтенціях
померлых, за яких молюся, гэта святуючы вечны адпачынак, дай ім, Пане. А святло вечное нехай им светит, нехай пошивают в супокое вечным. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит, нехай odpoczywają w sупокое вечным. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит, нехай odpoczywają w sупокое вечным. Аминь. Święty Archanioły Michale, Wyraży nas u zmaganni, bądź nam oboroną, sukres pokusy i pastek złego ducha. Pokorno prosim, niechaj jego zniszczyć Pan Bóg, a Ty, kniaziu wojska niebiesnego, mogutnością Bożej, skiniu piekła szatana i innych złych duchów, jakie nas błogosławią po świecie. Amen. Приймите Божие благословение. Пан з вами. I z duchem Twoim. Боже наш Ойче, нехай Твое благословление заусёды будет с верными Твоими. Учини их отданными послідовниками Евангелия Твоего одинородного Сына, каб яны заусёды імкнуліся до хвалы, зянне якой на Яго обличчі дадзена было убачить апостола, и счастливо яе досягнули. Праз Христа, Пана нашего. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо